Hari ikiganiro kindi cyabereye kuri Fox News, Bwana Trump atangaza yuko Amerika imaze gutakaza miliyari nyinshi z'amadolari muri Ukraine, ndetse ko ashaka ko ayo mafaranga ahubwo ataguma kwitwa inkunga, ko agomba kuzagaruzwa, bityo ayo mafaranga akitwa ideni. Ahangaha yashyizemo ingingo yo kuba Amerika ishobora guhabwa ubutunzi bw'imboneka rimwe buri munsi y'ubutaka bwa Ukraine, ikajya yishyura ayo mafaranga. Mu bigaragara Ukraine ishobora gutereranwa nuko Urusiya bukoroherwa no kugera ku ntsinzi. Amwe mu magambo ye, Bwana Volodymyr Zelensky, perezida wa Ukraine, atuburayi ntibwakwizeza umutekano Ukraine ubwabwo bugonyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidahari. Yabivuze atanga umuburo ku ntambara ikomeje mu Burayi hagati y'Urusiya na Ukraine, aho yavuze ko Perezida Donald Trump aramutse ahagaritse inkunga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitera Ukraine, Uburayi bwonyine butabasha kuziba icyo cyuho. Iminsi irabarirwa ku ntoki ngo imyaka 3 yuzure iyi ntambara itangiye. Nyuma yuko agarutse muri Maison Blanche, Bwana Trump yumvikanye avuga yuko ashaka yuko iyi ntambara irangira kandi vuba, ndetse ko hitezwe ibiganiro bigiye guhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya, Ukraine itabirimo. Bwana Trump nabo abereye bosi mu butegetsi bwe bumvikanye bavuga yuko Ukraine idashobora kwisubiza ubutaka yahoranye, ndetse ko byanze bikunze igomba kwemera kubuhomba igashakisha amahoro. Ni ingingo adahuriyeho n'abanyaburayi, kubera yuko bo bemeza yuko amasezerano yose yabaho agomba kugirwamo uruhare na Ukraine kandi igashyiraho ingingo zigenderwaho. Abanyaburayi bamwe batangiye kuvuga yuko bazakomeza intambara kabone nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagarika inkunga. Mu kiganiro cy'isaha yose cyihariye ya The Guardian, Perezida wa Ukraine Bwana Zelensky yagize ati: hari abakomeje kuvuga yuko Uburayi bwabasha gutanga garanti z'umutekano Abanyamerika badahari. Ati igihe buri gihe mvuga yuko ibyo bitashoboka. Akomeza agira ati garanti z'umutekano zitarimo Abanyamerika ntabwo ari garanti z'ukuri. Bwana Trump ashaka yuko intambara irangira, ariko bamwe batekereza ko amasezerano yayoborwa na Amerika ashobora kuzamo guhatira Ukraine kwemera ibisabwa na Vladimir Putin byose uko byakabaye. Zelensky avuga yuko yiteguye kujya mu biganiro by'imishyikirano, ariko akaba ashaka yuko Ukraine nayo yaba ibirimo, ngo niyo kandi igomba gutegeka ukuntu ibintu byagenda, ikaba ifite ijambo hejuru y'Uburusiya mu bijyanye n'ibiganiro. Si ibyo gusa, kubera yuko mu kugerageza kuzana Trump mu ruhande rwe, Bwana Zelensky yanavuze yuko ashobora guha kompanyi zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika za kontaro n'ishoramari rikomeye mu kongera kubaka Ukraine ubwo intambara izaba irangiye. Ati abari kudufasha mu gutabara Ukraine bazabona amahirwe mu kuyisana binyuze mu bushabitsi bwabo hamwe n'abanya-Ukraine. Ati ibingibi byose twiteguye kubivuga mu buryo burambuye. Mu mpera z'icyumweru gishize, Bwana Zelensky yahuye na Vice Perezida wa Amerika JD Vance mu nama y'umutekano ya Munich, baganira kuri iyi ntambara, ariko batandukanye nta kintu bemeranyijeho. Gusa bikemezwa yuko Zelensky yagerageje uko ashoboye kose kugira ngo amwumvishe yuko Amerika na Ukraine bagomba kumva ibintu kimwe mbere yuko habaho ibiganiro by'amahoro. Bwana JD Vance yaherukaga guhura na Zelensky mu mwaka ushize, n'ubundi hari mu nama nk'ingiyi ubwo yarakiri senateur, ariko akaba no mu itsinda ry'imbere cyane mu bantu ba Trump. Icyo gihe JD Vance yanze kuganira na Zelensky, havuga yuko atitaye cyane kubiri kuba muri Ukraine mu buryo bwari bwo bwose. Muri iki kiganiro cyihariye na The Guardian, Bwana Zelensky yatangiye akoresha ururimi rwa Ukraine, ariko aza guhindura atangira kuvuga Icyongereza ubwo arageze ku ngingo zikaze cyane, ashaka yuko abantu bose bazumva. Ikiganiro cyaberaga i Kiev mu nyubako irinzwe cyane, ndetse yateguwe mu buryo bw'intambara. Mu mizo ya mbere y'intambara ya Ukraine, imvugo ya Bwana Zelensky yari ityaye no kumenya gusobanura ibyo atekereza, byatumye abasha kumvisha abategetsi mu burengerazuba bw'isi binangiraga yuko bagomba gutanga inkunga ku kabi n'akeza. Ariko ku ngoma ya Bwana Trump, Bwana Zelensky ahanganye cyane n'ikibazo gikomeye, aho bamwe basanga inkunga y'Abanyamerika ishobora guhagarara kandi yari yo muterankunga mukuru. Hari ikiganiro kindi cyabereye kuri Fox News, Bwana Trump atangaza yuko Amerika imaze gutakaza miliyari nyinshi z'amadolari muri Ukraine, ndetse ko ashaka ko ayo mafaranga ahubwo ataguma kwitwa inkunga, ko agomba kuzagaruzwa, bityo ayo mafaranga akitwa ideni. Ahangaha
yashyizemo ingingo yo kuba Amerika ishobora guhabwa ubutunzi bw'imboneka rimwe buri munsi y'ubutaka bwa Ukraine ikajya yishyura ayo mafaranga. Mu bigaragara Ukraine ishobora gutereranwa nuko Urusiya bukoroherwa no kugera ku ntsinzi. Bwana Trump icyo ashyize imbere ni inyungu z'abanyamerika. Mu cyumweru gishize Bwana Trump yohereje muri Ukraine minisitiri w'imari w'abanyamerika Bwana Scott Bessent kwari kugira ngo aganire na Zelensky ku mutungo Ukraine ifite munsi y'ubutaka ishobora guhereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bitaba ibyo ubwo bakabyara nabo. Ingingo y'ubutunzi bwa Ukraine Amerika yibanzeho cyane ngo yari yanavuzweho na Bwana Zelensky ndetse na Trump mu mwaka ushize ubwo bombi bahuriraga New York mu kwezi kwa 9. Igihugu cya Ukraine nicyo gifite ubutare bwa uranium na titanium byinshi mu bigega kurusha ibindi bihugu byose mu Burayi. Zelensky yumvikanye avuga yuko bitaba biri mu nyungu z'abanyamerika kuba ubu butare bwajya mu biganza by'Uburusiya bukabusangira na Korea ya ruguru, Ubushinwa na Iran. Zelensky akomeza anacomekamo ibijyanye n'inyungu z'amafaranga. Ati ntabwo turi kuvuga ibijyanye n'umutekano gusa ahubwo turi no kuvuga ku mafaranga. Umutungo kamere wacu ufite agaciro gahanitse ushobora guhabwa abafatanyabikorwa bacu kandi bakaba nta handi bigeze babona umutungo nk'uwo. Zelensky ati kuri twebwe bizaduhangira imirimo mishyashya kuri kompanyi zo muri Amerika kandi bizaduha urwunguko. Aho ngaho rero yavugaga asa n'ushaka kureshya Bwana Trump. Bwana Zelensky yavuze yuko ari ingenzi cyane ku mutekano wa Ukraine ko inkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeza, aho atanga urugero rw'ubwirinzi bwo mu kirere bwa Patriots. Yaragize ati Patriots nizo zonyine zabasha kuturengera imbere ya misiri zarizo zose. Ati ni Patriots zonyine zabibasha. Ati hari ubundi bwirinzi bw'abanyaburayi ariko ntabwo bwatanga ubwirinzi bwuzuye kuri twebwe. Ati rero unahereye ku rugero rworoshye nk'urwo ngurwo ntanze urabona yuko Amerika idahari garanti z'umutekano zacu zitaba zuzuye. Ibyumweru bya mbere by'ubutegetsi bwa Bwana Trump byahabuye benshi cyane bituma abanya-Ukraine babona yuko hari byinshi byo kubatera ubwoba. Icyaje gikomeye kurusha ibindi byose ni ihagarikwa ry'imishinga USAID, aho imishinga myinshi yo muri Ukraine yakuraga amafaranga ndetse usanga inzego nyinshi uhere mu bahoze mu gisirikare kugera ku mashuri n'ubwisho bw'ibisasu byose byaterwaga inkunga na USAID. Abanya-Ukraine bongeye guhabuka cyane ubwo Trump yemezaga yuko yagiranye ikiganiro na Perezida Putin kuri telefone mu cyumweru gishize kwari kugira ngo bagerageze ibiganiro by'imishyikirano. Ubu ngubu amatsinda yoherejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'Uburusiya arimo araganira byimbitse kuri gahunda yo kugira ngo iyi ntambara ihagarare. Uruhande rwa Ukraine nta rurimo. Bwana Zelensky avuga ko ari ingenzi cyane kuri Perezida Trump kubanza kuganira na delegation ya Ukraine mbere yuko yahura na Putin. Gusa uyu muperezida wa Ukraine arigengesera cyane yagiye gusa nunenga Trump ubundi agakoresha imvugo zisa n'iziyoroheje. Bafitanye amateka atari meza ku buryo Trump bashobora no kuba atitaye ku kuba Bwana Zelensky yakwikura muri amakimbirane niyo yayagwamo ntacyo bimubwiye. Nyuma gatoya yuko Zelensky atorewe kuba perezida 2019 yagarutsweho cyane mu nkubiri yo kweguza Trump, aho byavugwaga yuko yavuganye nawe kuri telefone amusaba kugira ibyo amukorera kugira ngo akomeze guhabwa inkunga. Ubu rero Bwana Trump asa n'afite Zelensky mu biganza bye kubera ko kurokoka kwa Ukraine kugomba gushingira ku mwanzuro wa perezida kujyanye niba inkunga igomba gukomeza cyangwa igahagarara. Agaruka ku ihagarikwa ry'inkunga za USAID, Bwana Zelensky yaragize ati ntabwo tugiye kwijujutira yuko zimwe muri porogaramu zahagaze kubera yuko twebwe icy'ingenzi cyane ni inkunga ya gisirikare kandi ntabwo yari yafatwaho umwanzuro. Ndabyishimira kubera yuko hari icyizere ko yakomeza. Uruhande rwa Amerika niruramuka rufashe umwanzuro wo gukomeza gutanga imfashanyo isanzwe tuzabyishimira, ariko nirudakomeza ubwo tuzashaka ubundi buryo bwacu bwo kubyitwaramo. Ibyo Bwana Trump yagiye avuga kuri Ukraine mu ruhame ni ibintu bigiye bivangavanze ndetse bimwe bikavuguruzanya cyane. Gusa ikintu kimwe kizwi neza kidashidikanywaho nuko Trump yifuza kurangiza iyi ntambara hanyuma Uburayi bukazasigara bwirwariza bucunga inyungu z'umutekano wabwo ubwo bwabishaka bukita no kuri Ukraine. Mu gusa n'abasubiza kuri ingingo, abategetsi bamwe mu Burayi barimo n'Ubwongereza n'Ubufaransa bumvikanye bazamura igitekerezo cyo gushyira ingabo z'Uburayi muri Ukraine ngo ziba arizo zibungabunga umutekano mu gihe haba hagiyeho agahenge. Bwana Zelensky avuga ko iki gitekerezo cyaba ari cyo mu gihe hashyirwaho ingabo nyinshi. Ati kuri iki gitekerezo cyazanwe na Emmanuel Macron. Ati izo ngabo niziba ziri mu ngingo zigize garanti y'umutekano bizaba ari byo, ndetse niziba ziri hagati y'ibihumbi 100 n'150 nabyo bizaba ari byo. Ariko nubwo nabwo ntabwo tuzaba tugiye ku kigero cy'ingabo z'igisirikare cy'Uburusiya kiri kudukandamiza. Iyi ngingo iracyari kure cyane kugira ngo hashyirwe ingabo z'Uburayi muri Ukraine.
ni ikintu bwana Putin nawe adashobora kwemera uko byagenda kose. Bishoboka yuko kitanatunguka mu biganiro by'amahoro, nubwo bwose Zelensky muri The Guardian yabivuzemo. Bwana Zelensky nawe avuga yuko yabyemera ari uko izi ngabo zaba zemerewe kurwana igihe Uburusiya bwaba busubukuye intambara. Trump ngo ntaramuka ananiwe kugeza Ukraine n'Uburusiya ku meza y'ibiganiro. Zelensky avuga yuko ngo ateganya kuba yabwira Uburusiya yuko bagurana ubutaka, Ukraine ikemera kurekura ubutaka yafashe bw'Uburusiya, naho Uburusiya bukemererwa gutwara ubutaka bwa Kursk Ukraine yafashe mu mezi 6 ashize. Muri iki kiganiro na The Guardian, bwana Zelensky ati tuzagurana ubutaka, ntabwo twari twanzura neza ubutaka twakwemeranya gutanga, ariko tuzabireba kubera yuko ubutaka bwacu bwose ni ingenzi. Uburusiya bwamaganiye kuri ingingo ya Zelensky buvuga yuko ingabo za Ukraine zose zigomba gukurwa ku butaka bw'Uburusiya. Uretse Kursk isanzwe ari y'Uburusiya, intara enye zose zamaze kuba izabwo ngo Ukraine igomba kuzivamo byihuse. Nubwo bwana Zelensky akomeje kumva ibivugwa na Trump, yemeza yuko akiri kare cyane ko yajora ubutegetsi bwamubanjirije bwa Joe Biden. Umubano hagati ya Ukraine na Amerika hari ubwo wasangaga ugenda nabi bitewe nuko uruhande rwa Zelensky hari aho bwarakariraga Joe Biden nk'igihe yabaga ari kwibanda cyane ku burengerazuba bwo hagati. Noneho muri Ukraine ibintu bikazamba, Amerika ntibyiteho. Abajijwe niba mu mateka bwana Biden azajya yibukwa nk'umugabo watabaye Ukraine cyangwa nk'umuntu uzibukwa nk'uwagenze biguru ntege mu guhangana na Putin, Zelensky yarasetse. Ubundi avuga yuko bigoye cyane kugira ikintu yavuga muri aka kanya. Bwana Zelensky yanenze ubushake buke bwa Biden mu mizo ya mbere y'iyi ntambara bwo gutanga intwaro. Ibyo ngo byatumye Uburusiya burushaho kwigirira icyizere no kwegera imbere ku mbuga y'urugamba. Gusa nyuma nanone yaje kumvikana avuga yuko yishimira inkunga y'Abanyamerika yaje guha Ukraine. Zelensky yemeza ko gusuzuma ibyo Amerika yakoze bizakorwa mu gihe gikwiriye kubera yuko hari byinshi by'ingenzi biri imbere bigomba kubanza kurebwaho. Turabashimiye, nimugire ibihe byiza.